Balans ulje se koristi prema telesnoj težini, znači da unesemo omega-3 tačno koliko nam treba. Koristi se na kilogram telesne težine puta 0,15 za odrasle i kilogrami puta 0,20 za decu do 11 godina. Imamo više vrsta ulja, imamo Balans Plus koje ima saodnos EPA prema DHA 2:1. Kada su rezultati testa, znači u tom kontekstu, kada nam nedostaju EPA prema DHA 2:1. Kada imamo obrnuti saodnos, znači nedostatak DHA prema EPA, onda imamo vegansko ulje koje ima takav sastav u sebi, znači 2:1 DHA prema EPA. Ovo je mnogo bitno kod dece zato što DHA je potrebna za stvaranje sinapsi za funkciju mozga. Tako da naš balans test nam pokazuje put kako da rešimo probleme sa kojima se susrećemo u današnjici i da pomognemo svima.